Indaba yokuthi umuntu azalwe kutsha aphunyuke ulaka lukaMlimu aphephe umlilo wesikhoko kumele kulunge lapha emhlabeni la. Isiphambano kasikho ezulwini brother, isiphambano sila. uJesu wafa lapha emhlabeni, iCalvary ilapha, iGolgotha ila, igazi likaJesu lachitheka la wena ungisa indaba yakho la. Yi-summons kaMlimu le for you to appear before him. Noma ungaze ukhephe umgodi uye ngaphansi komhlaba, lalela awenzanga nix, suzwile. Uyafuneka ekhothi kaMlimu wena, uyafuneka uzakuma phambi kwesihlalo sokwahlula sikaMlimu. Uzangena kubhujisweni ngenxa yezono, uzakufa kwesibili ngenxa yezono. Kazilungi namhla ngegazi likaJesu ziyathethelelwa. Indaba yesono ilunga lapha emhlabeni. Kukhona inyewe yakhe ikhona, uthando lwakhe lukhona lapha. Wasotileyo nguwe la, woza brother. Gijima balekela lapha kuThixo la, gijima ngena emkhunjini masinya, ngena gijima ithuba lingakavalwa, isikhathi singakavalwa, isikhathi singakapheli, umnyango ungakavalwa, gijima ungene.